Assalamu alaikum ардактуу Ошкобар YouTube kanalının görüşçüleri, kadırlı kattalıçılar, жалпыңызга дагы bir рет assalamu alaikum. Biz Nukat mal bazarındayız. Ekinci çıkarılışımızda ulantабыз. Ekinci çıkarılışta sizlerge aytıp ötkөндөй эле өспүрүм тайлар менен ат жабдыктарыны кошуп тартабыз. Лайк басып, бөлүшүп коюңуздар, каналга каттала элек болсоңуздар. Катталууну унутпайсыз туугандар. Ушул тайлар менен экинчи чыгарылышыбызды баштайбыз. Баалары канчадан булардын? 100 миңден жамы бар. 100 миңден? Жакыныраак айтканда. Жаштарычы? Yaşlar paltarışk. Paltarашка булар? Paltarашка болуп калыптыр. 100 миңден кеми бар деди. Эми канчадан келди бербедиңиз? Nergisin 65'e veriyorum. 65'e berбедиңиz мунусун. Бунусунчу караны. Bunu kılıçka yok. Bunu bağı kılışıp yaptır. Ушундай ат издегендер, тайларды издегендер, ээсинин номерин калтырып өтсөк 0550 менен 1 bilen. 0551 экен. 66. 66 12 66 12 66. 66 номер менен байланышсаңыздар болот. Мындай өспүрүм тайларды издегендер. Бул жерде да кара кашка өспүрүм турат. Мунун жашы кандай таксыр? Paltarашка. Баасын канча деп атасыз? 70. Баасы 70 миң сом экен. Жан баштарын да тартып коебуз. Канчага келди эми? Asagakta. 50. 50ке бербедиңизби? 50 миң сомго бербептир. Ушундай баанын тегерегиндеги өспүрүм тай издегендерге ээсинин номерин айтып өтсөк 0779. 0779 менен 36 74 12. 36 74 12 ээси менен байланышсаңыздар болот туугандарымдыке. Мунун баасы канча экен эми? Жашы 70 kemi var. 70 миң сом кеми бар. Жашы кандай эми? Yaşı 1 yaşar. Жашы 1 жашар кулун. Пародасы местный эле, карабайыр эле. Местный карабайыр экен. Номериңизди калтырабызбы же клиентиңиз барбы? Numerimden bilmem. Бирөөнүкүн кармап турасыз. Numerim bilmem. Номериңизди жатка билбейсизби? Майли. Була берет, ондай да болуп турат. Ошкобар деген канал. Бул тайлардын да сатылган бааларыны дагы көрсөтүп өтөлү. Бул сатылды азыр эле. Канчага кетти таксыр бу? Бул 54'e кетти. 54ке? Эркек тай? Эркек тай. Мына 54 миң сомго мына сатылыптыр. Бу тизилген кулундардын баалары канчадан? Эми кулун экен булар төртөө тең эле. Эркекпи? Эркек кулундар экен. Бишкектен келгенби? Бишкектен алып келиптир. Чүйдүн жылкылары экен. 55 миңден кеми бар деп турасыз. Саттыңызбы? Шериктери бар беле? Жок, шериктери. Төртөө эле. Канчадан сурады эми ушуларды? 40'a жакындаштырды. 40'a жакындашууда, бирок бербедиңиз. Тууру келе элек. Тууру келбеди деди. 40 миңге жакын сурап коюптур базар. Баа бериптир мынакей ушу кулундарга. Жаш кулундарды тартып кой дегендерге. Тартып утабыз аралаштырып, аралап базарды. Эми байланышын телефон номериңизди айтып коюң ушундай энчиге издегендерге. Bekzat telefon numarası açıp koy. Bekko. Telefon numarası yok bende. Жокпу? Майли. Бул дагы мына жаңы жип менен турат. 59 миң сомго ушул тай алыныптыр. Муну минесинби? Энчиге алдыңарбы? Минген 59 миң сомго алыныптыр мынакей. Ошкобар. Бу кулундун баасы канча экен эми? 40 миң сом. Эркек. 6 айлык эркек кулун экен. Местный эле, карабайыр эле. Апасы Карабайыр. Апасы Карабайыр.
Atası koyulganmı? Başka dançaka koyulup dur. 40 bin so'm mesniy mi? Şunların ele, noqatın ele. 40 bin so'm. Esinin nomerini kaldırıp ötemін. Şunda ençige izlegenlerge 0773 menen 90 31 90 nomerine baylanışa berесиздер. Бул тай тууралуу маалымат алсак. Жаш канча мунун жашы? 1,5 жашар. 1,5 жашар полторашка экен. Бул дагы сындуу полторашка көрүнөт. Баасы канча? 150 миң сом экен. Ким сатат муну? 150 миң кеми бар деди. Телефон номерин калтырабыз ээсинин. 0220 менен 45 45 34 номери менен байланышсаңыздар болот. Бул жерде да кулундардын бааларын билип өтөлү. Кайсылар сатылды? Булардын баалары канчадан? Barбы? 35 ming. 35 ming erkek mi? Biri urgaç. Biri urgaç erkek birdey baası. 35 mingden kem var. 35. Ha urgaç kımbatırak mı? Oşonday deyt. Bu meniki emas, esi oşonday. Urgaçı kımbatırak eken 35-45 ming dedimdeki. Bu kulun taylarının bağlarının. Bunun bağısı kança eken hem? Ha. Kança? 30 kem var. Erkek mi? Erkek. Erkek kulun eken 30 ming so'm kemi var. Bu iki kulun satılıptır. Artqı tuyaqları bunuku 4 tuyaq eken ha. Nasıl artın tuyaq? Kança satıldı taksir bular? Juuna? 34. 34. Belki 34. 25 yarım. Boşqa var kanalı. Erkek kulunlar satılıptır tuğanlar. Görüңүздөр. Bazarda satılgan bağlardı. Bu bağlar realdi boluş üçün sizlerge çağıldırıp berişke hareket kılıp жатабыз. Bu kulunlar kançadan eken? Bunlar özleri ele turat go. Noqatda mına жоголгон, bazarga çıkpay koygon eşekler bugün çıkıptır eşekler. Eşek kança? 10 ming kemi var. 10 ming kemi var eken eşekning. Biz çıkarılışımızda ulantabız. Like basıp bölüşüp koyuңuzдар. Kanalga kattalı elek bolsaňızдар, kattalıp koyuңuzдар. Çıkarılışımızga ulay ele emi. Bazar kızığı жүрүп жатат. Çıkarılışımızga ulay. At çabdık bağların koşup ketebиз. Bul bukada öz ele gelip aldı. 58 ming so'mga alınıptır mınake. At çabdık bağlarındagı mınдай көрсөтүп кетели. Mına kolda çabılgan Altın akayım siz özünüz bir görsat koybayız pegerlerde. Oldu siz özünüz küçtüğü çoğaz. Altın eger de bardık ele bile siz çapmandı çımla Nokat rayon boyunca ele küçtüğü çoğaz aka. Kançadan hem siz negerleriniz bazarda turat 4,5 ming. Bular oşonda ulaka garantiyası menen da sizdiki ha? Bardı garantiya. Mınaki ulaka garantiyası menen eken. Sizde hazır bir kılel ha egerleriniz hiç bayanda kozlap emek vay sırası ele çap çubuk. Kozulgunlardan var. Var mı? Kança mingde mi? Kança minge çeyinki egerler var. 8 mingge çeyin var. 7 ming 8 minge çeyin. Padarışnilar ham bar eken onda. Padarışnilar da bar eken. Telefonunuzda aytıp koysak onçomçu izlegenler salsın. 0773 menen 18 82 54. 18 82 54. Altınbek Mırza mınандай özü kol önörçülüğü göňüzler bilseňiz kerek özü çaba.